Poštovani gledalci, naredne minute posvetit ćemo promociji knjige Vlade Veselinovića i tim povodom on je i naš i vaš gost, ali je sa njim i njegov saradnik Vlado Popović. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala vas našli. Vlado, već sutra promocija vaše knjige, ali i koncert. Recite nam šta će to Piroćanci imati prilike da vide i čuju. Pa, pre svega, znači to je promocija knjige izdate prošle godine, Muzej Ponišav je izdao i tu promociju i koncert smo planirali za prošlu godinu, međutim zbog ove situacije to odloženo i evo sad ćemo to da pirotskoj publici predstavimo. Biće tu i dosta gostiju, Kud Dukat, Pirot, Etno, Glamur, Silvana, nekoliko vokalnih solista. I glavni, veći deo će biti koncert. Ja ću svirati uz pratnju mog prijatelja i kolegi iz Sombora, Vlade Popovića. On će me pratiti na gitari i čućete. Promocija u Domu kulture? Jeste, u klubu Doma kulture, sutra od 18 sati. Vlado, vi po prvi put malo čas smo pričali u Pirotu. Kako vam se sviđa ovde u Pirotu, ali kako i sarađivati sa Vladom? Pirot je priroda, raj, to je pod jedan. Ljudi ako su svi kao što je Vlado, onda je dobitna kombinacija, a i sama činjenica da sam došao da ga podržim u promociji ovako jednog ozbiljnog izdanja i prelijepe stvari, tradiciju treba čuvati, je znak da mi je sigurno dobro. Čim sam stigao posle ovih korona i čudesa koja su nas zadesila. I kako sarađivati sa Vladom? A što se tiče saradnje sa Vladom, to je sudbina nas povezala, njegova supruga Maja je htjela da pokaže Somborcima kako to jedan suprug svira i tražio je gore saradnike da bi to malo bilo komplektnije na promociju njegovih prvih tih izdanja, CD-a, knjiga, notnih zapisa i tako. I onda smo se nekako našli i kad sam čuo prve zvuke, ja kažem to je to. To je to i od tada smo napravili popriličan broj koncerata na mjestima koja zaslužuju da se takva vrsta muzike i takva vrsta muziciranja čuje, a to su scene pozorišta, kulturnih centara i slično. Kako se slažu gitara i harmonika? Pa to treba da dođete iz našeg ugla, to se dosta dobro slaže. Ja se bavim tako i drugom vrstom muzike, volim sve, ja imam poprilično i godina, pa sam svašta nešto probao, radio sa u mnogim kombinacijama. Ovo je jako zahtevno da dva instrumenta mogu da naprave džumbus, da to liči, da kažu, ovo kao da je orkestar, jel? Najljepše je na probama kad mi to radimo, jel, i kad naiđe taj talas, kad je to jako dobro. A Vlada Pirotrada je ponosna na ovako mladog, uspješnog čovjeka, znate, vjerovatno dogure do nekih svjetskih visina. Ja sam odmah na prvom susretu pomislio, evo ga, Piroćanac pa svjetski, to je, on je jednostavno, ja bih rekao, rudnik i srebra i zlata tog tradicionalnog balkanskog zvuka. On čeprka po sebi, kopa, vadi to i kad to dotera, kad to iskomponuje, kad ljudski odsvira i snimi, sve radi sam, onda to, ali kad bude zadovoljan da je to sve kako valja po njegovom, onda to nesebično dijeli, nama ostaje samo da to u tišini slušamo i eto terapije za dušu i duboki smiraj, to prosto miluje njegovo muziciranje i njegova misao. I ono što je najbitnije, to je taj tradicionalni zvuk, nešto što su nekad prethodnici donijeli, a on je to prihvatio i nastavlja tu tradiciju i možda po mom skromnom mišljenju njegova najveća vrijednost je što on kao forenzičar, on zapiše to
do u detalje sa svim tim trilerčićima u notnom zapisu koji je bogatstvo za ljudi koji se bave harmonikom, da ako mogu da odsviraju sve to kako je on zapisao, i to je možda, zato treba i strpljenja, prvenstveno znanja, volje, a on u stvari uživa u tome i to je njegov život. Ja sam zato tu i gledat ćemo da i uživo pokažemo na tom koncertu kako to zvuči. Kolega vas je lepo ispalio, možemo da kažemo, našli ste se i na listi najboljih svetskih harmonikaša današnjice. Da, pa to je lista koju sastavljaju američko udruženje muzičara, pevača, umetnika, i oni su prepoznali u mom radu nešto i tamo su me uvrstili. Koliko dugo vi svirate harmoniku? Pa dosta, mislim, prvu harmoniku sam dobio sa 2 godine i to mi je bila igračka, onda posle kad sam vremenom shvatio šta taj instrument može, onda sam počeo da sviruckam, pa onda muzička škola i dosta sam svirao i u KUD-u u Pirotu. Da li radite možda na nekoj novoj knjizi? Pa ovo mi je 14. knjiga po redu štampana, poslednje sam još 2 izdao, sad planiram još normalno kada Dakle, očekuje vas još puno rada i... Da. Planirate li da negde dalje promovišete sa kolegama i ovom sastavu pomenutu knjigu? Pa ja se nadam da ćemo i u Somboru ovu knjigu da promovišemo letos. Da li imate saradnju sa još nekim ljudima da organizujete ovakve i slične promocije? Pa uglavnom u Somboru, ko što sam rekao, sa Čika Vladom nastupamo tamo kad odem u Sombor, znači tamo stalno nastupamo, i to bih još dodao što je Čika Vlada pričao malo pre, kad sam pravio tu prvu promociju u Somboru, ja sam tražio ekipu da mi isprati na tom koncertu i bili su tu i neki tamburaši u optici, međutim kad sam čuo Čika Vladu kako on na jednoj gitari zvuči punije i moćnije nego ceo orkestar, ja sam rekao to je to, i onda smo krenuli da radimo. Ima li publike, koliko je publika zainteresovana da čuje nešto tako? Pa ima publike, tradicionalna muzika jeste da je ono zapostavljena, ali mislim da u zadnje vreme internet i ti mediji dosta pomažu da ima ljudi koji dolaze na te nastupe. Vlado, kako je vaše mišljenje o ovoj temi? Koliko ljudi vole da čuju, da dođu, da postoje tradicionalnu muziku? Naročito vole, znate ono, kad odu u cirkus, da gledaju te cirkuske marifetluke, sposobnosti i tako dalje. Ova muzika koju Vlada piše, pored tog što sadrži u sebi taj koncept balkanskog sa tim ritmovima egzotičnim i tako dalje, ona zahtjeva u određenim trenucima virtuozno sviranje. I čovjek koji sluša, pa kad ovako, ako to uživa, onda gleda, onda se upita kako to može. Znači, posmatra i tu neku drugu stranu, znači, mnogostruko je interesantna. A za njegovu muziku je stvarno dovoljno samo da, a to potvrđuje to da je ishodište muzike u slušanju. Ne možeš trčati i ići negdje dalje, nego samo slušaj i sve će ti se kazati. Prilike, to je njegov i smisao bavljenja, to je neko traganje za istinom, ako ona uopšte možda postoji, i tom ljepotom u istine. I kojim kompozicijama ćete se predstaviti Piroćancima sutra? Pa naravno, iz knjige ćemo svirati neke kompozicije, ali svirat ćemo i kompozicije iz drugih delova Balkana, kao i svetsku muziku. Tako da bit će program raznovrstan. Pretpostavljam da ćete i nastaviti saradnju, kad ste se već dobro uklopili? Svakako. U planu su, ajde da kažem, možda i ozbiljnije, ako me život posluži, to sve ispratim. Vlada je na putu, on sad završava, neće on to nikad završiti, ali intenzivni dio bavljenja komponovanjem, sviranjem i snimanjem i produkcijom CD-a i notnih zapisa i knjiga, i škola za harmoniku, pošto je to taj instrument,
ali veliki izazov je i taj u ovom novijem dobu taj mastering, da on odrađuje te mastere po svijetu i sad jedna priča je pokazivanje klijentima koji dođu da nauče, a onda iza toga da kaže evo sad jedan mali mini koncert, pa onda nas dvojica da nešto odradimo. To bi bilo interesantno, čak je interesantno i isplativo, ja bih rekao, da on sam nastavi intenzivno, da to bude sad njegov sledeći korak. Ja dok sam živ i mognem svirati, tu sam i podržat ću ga, jer on je prvenstveno dobar čovjek, skroman čovjek, ja kažem, Pirot treba da se ponosi sa ovakvim čovjekom. Nakon nastupa u Pirotu, šta je ono što vas dalje očekuje? Nakon nastupa u Pirotu idemo odmah u Sombor i onda mislim, imat ćemo sigurno letos nastupe tamo, ima nešto u planu, sad zavisi od ove situacije kako bude, možda Mađarska, nešto Hrvatska, sve zavisi sad situacije kakva bude. Hvala vam puno na gostovanju i puno uspeha u dalje saradnji. Hvala vama. Hvala i vama i dođite da poslušate nas. Evo dobra prilika da pozovemo i naše gledaoce, zašto da ne? Tako je.